بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي المكنه احنا لسه مقفلينها اهوت، اللي احنا كنا بنتكلم فيها نبيله الديسك والفيديو اللي احنا عملنا عليه الفيديو اللي فات. تمام، لسه مخلصينها اهوت، ولسه ان شاء الله هندور دلوقتي عشان يعني بنظبط. بص على الموتور كده. طبعا المكنه دي كانت جايه كلها عايك كده سيليكون وبتاع والدنيا بايظه خالص. لو خدت لقطه على الموتور تحس ان كل حاجه متقفله مكانها. المكنه دي لقطه، خلي بالك. تمام. في حاجه ثانيه بقى اقول لك عليها دلوقتي، سيبك بقى من اللي احنا قلناها او ان انا هفرجك على المكنه والكلام ده. هدور بس المكنه الاول نظبطها وبعدين خليك معايا عشان اديك معلومه بسيطه خالص، عشان في ناس كتير بتعمل مشكله جامده في الكربوراتورات دي. دور يا عم ايمن، يلا. هاي طبعا دي اول دوره لسه خالص اهيت زي ما انت شايف اهو، لسه بنقول يا هادي دور يا عم ايمن. طبعا احنا مطلعين بقى فيها الرنه بتاعت المكنه 13 اللي هي بتبقى النغمه بتاعتها ايه؟ اللي هي بتبقى النغمه وانت طالع بتحس بالكركره في المكنه دي بتبقى ايه؟ فيها النغمه بتاعتها. المكنه طبعا ناعمه خالص اهي. بص عليها بترتب ازاي. كانت طبعا دي عامله زي الجراسه اللي شغاله. ماشي. طيب المعلومه بقى انا كنت عايز اقول لك عليها عشان تخلي بالك منها بقى بعد كده، عشان ما تغلطش فيها تاني. اللي فيه انت ممكن بتقع منك، انت ما تاخدش بالك منها خالص. بطل دي واحده يا عم ايمن. طبعا انت عارف ان المكن ده بيلم تراب. خلاص انا هبطل من هنا. هو ده الخواجه. المكن طبعا بيلم تراب. تمام. بنمشي على الترابه وبتاع، ففكر هو بيلم تراب بيدخل على الكربوراتور. يحصل معاك مشكله تعليق بنزين، بيستم بيبوظ، الكربوراتور بيبوظ من كتر الترابه، عشان في حاجه صغيره احنا ممكن ما ناخدش بالنا منها. بص فينا اهوت، دي الباكره بتاعت البنزين. هوضحها لك اكتر من كده وفي ناس كتير بتتجاهلها يعني. بص يا باشا، قرب هنا كده واحده واحده. لو بصيت على الباكر من هنا كده فيها استك اهو. ماشي، فيها استك هنا اهو. بص الاستك ده احيانا بيقع او بيبقى مثلا ما هوش لازق مكانه، فبتيجي مثلا تحل الكربوراتور تغسلها وتعمل فيه دوره بنزين، بيروح واقع منك او واقع من الغسيل. تيجي تركب زي ما انت، يعمل تنفيسه في الكربوراتور، خلي المكنه ممكن ما تظبطش الصلانسيه معاك، وممكن بص بقى تلم تراب، تعلق بيك الصلانسيه، تعلق البستم بتاع الكربوراتور. الكلام ده كله دخلك في مشاكل. تلاقي الكربوراتور منع عندك ما يطولش معاك في البوظان بتاعه، لسه مركبه من شهر لشهرين، لما تراب من كتر التراب بيبوظ. فده قلت معلومه صغيره عشان خاطر برضه تخلي بالك منها. لو الباكر ده عندك راكبه ومفيش فيها الاستك ده، هتلاقي استك يركبوا لك، وانت بتنضف الكربوراتور تخلي بالك من الاستك ده برضه. ماشي، يلا لايك وشير ومتابعه للصفحه. باي.